Sanibonani. Niyabona futhi la ko-TikTok abantu bafethu abahlanyi abasangani abantu bakhanda bafethu. Abekho abantu abavele bekuthuke nje bengakwazi ngisho ukukwazi uze ube nezitho phela uze baphendule nawe. Abantu baqala bakuthuka ngokwazi ukuthi khona into e-wrong osuke usuyenza, kakhulukazi khona la ku-TikTok. Awukwazi ukuthi wenze ividiyo bese ulandelwa zinhlamba. Uma wenza ividiyo wase ulandelwa zinhlamba, oy'nuka phela amakhwapha ukuthi le vidiyo yakho le obuyenza ikanjani. Awukwazi ukwenza ividiyo bafethu ngokuthi uphoxe abanye abantu, awukwazi ukwenza ividiyo ngokuthi ukhulume izici zabanye abantu noma ukhulume noma nje ezohlongozwa omunye umuntu. Siyavuma mfethu, siyizukulwane esifuna ukutrenda, siyizukulwane esifuna udumo, kodwa phela asiyibuke bafethu indlela esuke senza ngayo. Kunabantu lana esaziyo ukuthi sebenezitha, bona bathatha ukuthi ngoba basuke bevelana kumavidiyo ngeke beze betholakale. Kanti kuyenzeka nje bafethu, umhlaba mncane kabi. Uthi uhambela nje uhlala nomuntu oyekubona ku-TikTok, uthole ukuthi wena awuzambona, awuzakunaka lokho.